Mānoro soifua whaatala whatu I Tala Fou mai Ausetalia. Ua whaamatu mai na Minister o vai whafo Ausetalia Penny Wong, sana tau talanga na pueina le video, ua una ia mai ei fo I tangata Ausetalia lo I le panona, ia anga I ese mai loa, ai whapea fo I la tau o lo fuafua e malanga atu ia I le atunu. Whamai Wong o lana la unga anga I sao I sitseni Ausetalia o lo au mau I le panona, pe o mawhau fo I malanga I le panona, ina ia awana I whaatau nuina. Pai mai le malo pe amara se furu lima hafe tangata Ausetalia o lo iai le panona, ai le tau mate siri atu le numera sa o lo iai, o nei to tele tangata Ausetalia e whewai. Tawe Wong, iai la tau ia, e ono umi se taimi polokai I le panona, po o whai tu ia o lo iai, pe a whai te tele ve singa, wa tula I mai nei tu o le rangi, ma o lo wha wau pea I le so. Pe ona ta ua le tamaitai Minister, e le leo na ngai mai loa manu o lo o mawhai o na te Tala Company ba lele ma au nanga ina ne iai fo I se wha whaingatai le lumanai. E tolu tau sanga le matua o se tamaititi ua umalo na ole na ua pa u e se mai se ta vale sa iai te tonu le whai tua Perth I le awa uri ana nafi. O le tamaititi pe ona whai roi ripoti sa ile no fua pito I tua o se ta vale station wagon o le tua ingo le Kia Carnival I le pito nu o Dayton. Pe o le toe se fulu I le whai le fiafina tupo I le whalabilame na ua pa uanga I lunga le ala tele pe ona whai loa mai e leo. Pe mai na a fia fo I le taavale mai tinga ina manuanga. Ma umai lavalo na ola muri ane, ma lo sa I dia leo ni mori mau le nei whalabilame, a lo fia ngai nei ma le suenga, ma le whaatino ino o lato suenga I le mata upu. Ua whaamawai sa isi suisi ni o le Liberal Party, o na o whaamatalanga pe ona ripotia ua whailo atu I ate ia, e te tauna whaititia le tau mafa, ma se I tu uai le avano I le tu pāwari I se isi sui tau wā. Ua ripotia le APC na o la tau maua le tusi whaamawai le suisi ni lea, e swafa ia Gemma Tribe, wa wiri ili ai le tūlanga le iei o ia, ma ua whao oi le tusi le whaatono le pāti o Richard Shields. Whairola e Tribe ila na tusi e tele mafua anga o whaamawai ai, e au fia imare le ai o se lango I le pāti le whaato te leina lea o le au whai o sui ta mai tai. Whai lo fo I le atau wai le isi whai ngā pālota o se sui tu to tasi mo le whai tu o Shoalhaven. O lo whanga solo pere suenga e tau wha mautu waile mea moni na tupu I lungo se wa aisini le ana mawai tino maririwa ni tangata se to olua le pō na pō. Wala wane le sosoani whaapawave le waa lea whai mai e spul whaamita le umi sa iei Camaray po le iwa I le pōna pō na mawai e leo tino maririu o se li ima se tamai ta I Dalton Wina pe le waa o le lima spuluanga I leo na spultau sanga le mātutua. Na abe e leo nisi o ai tema mai le waa mo suenga ma wa whai roi ripote le 9 News na whai roane I leo o ila ua umaririu sa iei lunga le waa mai le pō le songa fua mana la ngā papolenga ina wale toe fo iane lea so na napi o lo o wha wau la suenga I le so. E fitu sa furu tau sanga sa tamamatua o wha maunia fo I le maliu na toso e se ane mai le Urban Surf Sydney Way Park I la waunia na nafi. O le nofuanga le e Sydney Olympic Park mana wha leo se tasio le au Surf Lifesaver na ave sea mai le tamamatua mai le pool ma wha wawe atu le whanama I Concord pe I taina mariwi se taimi munmuriane. Ta ua se so upu mai le no fuanga I fōringa sa iei se whale tonu tau le soifua maraloina o le tamamatua ai le ave sea mai le pool ma ua tāpuni ai nei le no fuanga sa ieto iei se whaalinga. Tal tonu leo le masalumia stasi nei whaalamilave a o whaanga solopea a lātou suenga. O le vaingara nai a tātou tala mai Ausetalia mo le nei fo yaso, pa mo le atu mo fo se si fa poponga I le temi fa penei le aso atai au ia tau na ia manuia tele ngā ruenga fe au matiu te o whenga iei maro tātou tunu pa soifua ia.